Và nói gam tina KUKI chate ho zo se na bon chaw vin ni thla pha el ha October ni sim ko Thursday ni khuin zong ni thla thu so ngai ki du hiti thu so ngai taw hiti United KUKI National Army UKNA khon el ha October ni sim ko tu ni khu chun le kha khat hin so do vin hil chet na ko na pu pi sau kip le Dr. Sailin kiti le kha khat hin so do vin hi gamle nam dam na ding le Zalena Union Territory with Legislature dia avai ma avai ge khen lova nampi dia gal ki sa jinglaya KINOPTONA hi hen social media hi zongle organization na phato no heilam danga mi mu sit chan sa na te dia pan la jing namlam kaya ki gel pupi sau kible Dr. Sailinin anoya hi kisu thing na le hilchet na ani dia thupi hi tin UKNA hon hin phungdo vine hi akhat na CSO makai KUKI zo council lamkai ho inpi lamkai atam zo kikimna zauna UKNA in movala code soi ki kai hi KNA suspension of operation against na ipi zau ham mipi zo si ki panale de sa hi zia muntina nammi ten anga lel hilo ham accord hi mipi ding hilo ham a hilo le organization phachum na ding zau ham ani na tok si piloi vin toks nei pi gang vin tia kino hi non SOO group hon atuma talks nei ding kidela nagel hon ham SOO support na le nammi pi voice silo ham athum na democratic form of agitation ki god na le melma do ding kiti hin na vai hom na thon asu nim kha ding ham position sanga gamle nam ding gel phot hitalo ham alina a UKNA organization lamkai building to pisa ahilo le gari hoi tol ne thon loading ta sanomen sumle pai zong nammi ten api cha suno gale tol dia khutchoi ki su tup na ki nei hin he na naman cha hi di hinam anga na a mi pi pu na na le asengam lo ki sei ki chi pi hi KUKI National Army KNA suspension of operation SOO against na ki bol ham Indian Constitution noiza ga muding manpur gam ke loading ti sel zove tiule ipidia mi pi in democracy noya rights up on lading agua na so boizing thon ham agum na UKNA in India sipai ki do ham ipidia pe do na to gun si jing ham India noya chamthat ki dela gam noiza nampi khan khu gela gilkil dang cha ki thu hilo ham asagi na organization in bido ichom anei kha ham in pi zo sile mi pi dei tailo organization changwal phachum na ding akingai tu khapon zalen na imu zole ke ho zong arms down dia gut sa zo ki hi hi aji chu nam zalen zowa thingnoi khang ki chai ding ki gal do da hi lalto na nagel thu pilai silva zalen na imu lo diu hi tin United KUKI National Army UKNA hon phungdo vina hi chule thu chai na in organization in thaling vai ta a namna ka to na whin koi thi san hile KUKI ahilo le KUKI zomina vai kun chu nammi ti akigela hin ngai lut na alim be hila na to chi pi chi ding nampi le organization ki palsa thading athing lo wang ki wa thing ding a hi aji chu ama ti a koima khen na akinei pon nam ngai lu tam zo hi organization mi akigela separate administration idel jing layu a hi ti hi nammi tele nile la mai za ki phung do hi tin Department of Information United KUKI National Army hon hin phung do vina hi KUKI zo council KZC in October ni simko tu ni khuchun rengkai VTI auditorium muna KUKI zo council governing council meeting an nei vina hi chuchi meeting cho jingkalam nidan som lekha le minute som thumvel chun an ki panin nidan li le ke sungan chilhan KUKI zo council noya ki khai thla ho kiloi khom na chum chum ho akunin lamkai mi som gupin meeting a chun pan na law vina hi first session a chun report pi thla na nei vin finance report cho Reverend Dr. Z.S. Gangte Treasurer KUKI zo council in anayin abanin KUKI zo council in apan la na ho chungchang thu cho KUKI zo council chairman pu henlen thang led in anei na hi second session business session cho KUKIN P Manipur President pu Seit Jangkhung Sai tule to a KUKI zo council governing council a coordinator in chair seat alan KUKI zo council a isu chum ho sei khom na anei vin chuchi KZC governing council meeting apang lamkai ho chun deidan ngai dan chule thumob ho suggestion hoita ta zong na piu vin hi meeting a sei pi pen hola a akhat na chu hi le KUKI zo council ki vai pu na
apart sungding velvet na tenor revision anani vien KUKI zo council cabinet zo atam dingin kumni sunghi dingin an phat sa ataw vien sule tu le to KUKI zo council cabinet hon kumni sung tam tha sung sia vaya po to pe na lai ding vin zong kilol na anani vien sukit le KUKI de political demand su bulit hi loi na dinga government hinga nge na bolding to gon KZC na gong vien public rally a hi lo le protest chum bol wading to gon zong KZC na si movie na hi security force on jan himasa October nisim sagi Tuesday ni khuchen gamgila hoa khamna thei pole khada na manu vin hi ama pa chu security force on behiang police station hupsong bolkot khukoma na manu vin khamna thei to an matha pau cho upate si kum song uplisagi velmi hitan zamkhan pau bolkot khumi hin ama pa cho security force on khamna thei heroin number 4 powder sabon bom zakhat sunga ki heng agi dan kg khat le gram jani agi to anamat thaw hi National People's Party NPP National President Conrad K Sangmain manpur gam sung vilna hung nei na hi National People's Party NPP MLA Sheikh Nurul Hassan MLA Santi MLA Rameswar MLA Loken Chule NPP State Unit President Joy Kumar Holoyen airport muna agalam tu vinahi media ho masanga aholim na chun amun ta a thulela ho ground situation ho viltha ding agod hidani na phungdoin chule National People's Party NPP hon Manpur State sunga popular government akisim do ding cho kana deijing o hitin a phungdoin hi chule Manpur State sunga chamna le monna ahungum ding zong akinep na thu ho hin phungdoin hi Manpur State sunga chamna le mona omna dingin democratic government tundo ding ngai tin zong phungdoi na hi melhete leng pale simba sana zawba tule tua resaba MP cho kingun ki manna ho a haptani sung hi lengi na na zia pangthelo ding hitai thin le simba sana zawba PA/PS pan a hin phungdoi na hi dengi na nei na phato kilhon chon le simba sana zawba in tuni kho ki patchon koima na ki mu pi ta po na hi Israel government le Hamas tinui mi khon Egypt gam sunga ki hona anei na wachon ceasefire ni na ding le Israel mi sungkul tang ho zo si thla do hina dingin KINOPTONA boltaw vin hi Israel le Hamas tinui mi khon United States state to gun nanuya peace plan and semo first phase adingin KINOPTONA anei taw vin hi tin USA President Donald Trump in phungdo in hi Hamas tinui mi khon Israel mi ahen ho zo si o hen thla do so hil dio chule Israel sipai ho Gaza Strip gam sunga kona kitol do diu hitai chusi KINOPTONA abol cho Israel government le Hamas tinui mi hota in zong chuchi chungchanga chun THUPHON hin bolu vina hi ahin la Hamas tinui mi hon Israel mi amat ho cho iti le an la do ding ham kichetin wang phungdo hi lai vi Israel in ceasefire pata azuina ding vin palaya pangam hon Israel chunga ga na bol hen tin Hamas tinui mi hon phungdo vina hi KINOPTONA abolu first phase deal KINOPTONA cho lolhing ta chi hla zoting le Donald Trump in peace plan an phondo sa Hamas nui mi khon agal man cha ho surrender abol dio agal man cha ho pi do diu tia ase ho cho haban ban cha hong chi hlan lai ding a hin Gaza Strip gam sunga chamna le mon ting le Palestinian state sim do na ding to gon ki chi pi pan ding hi tin USA President Donald Trump in plan sim na chun ama pan an suni na hi thu so chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin a bon chawin mangpha